Ekitabo ky'omuburizi eshura ya mushanju ezindi mfumu. Okugira izina rirungi nikikira amajuta g'omugajo ag'obuguzi bwingi. Izooba ery'okufeeraho nirikira ery'okuzarirwaho. Okuza omu k'erimu okucura nikikira okuza omu k'erimu obugyenyi ahabw'okuba ekyo nigwo muheru gw'abantu boona kandi abahuriire baryakigumya aha mutima. Entimba y'aha mutima ekira ensheko ahabw'okuba enaku z'aha maisho zishemeza omutima. Omutima gw'omunyabwengye guba omu nju ei barikucuriramu konka emitima y'abasheme b'omu nju y'okwesiima. Hakira omuntu okuhurira okuhana kw'abanyabwengye okukira okuhurira ekyeshongoro ky'abashema. Ahakuba okusheka kw'omushema ni nk'amahwa agarikuba arabarukira ahansi y'enyungu eteeka. Ekyo nakyo ni busha. Buzimazima okuhata kuhindura omunyabwengye omushema kandi enguzi eyita obwengye. Omuheru gw'ekintu gukira okutandika kwakyo ow'omutima ogurikugumisiriza akira ow'omutima gw'amaryo. Otarurahuka kugira ekiniga ahabw'okuba ekiniga kituura omu mutima gw'abashema. Otagira oti ahabw'enki ebiro by'eira nibihika ebya hati ahabw'okuba obwengye tibwo burikukureetera kubuuza otyo. Obwengye ni burungi waaba oine obuhunguzi kandi nibugasira abakiri kureeba izooba. Ahabw'okuba obwengye n'obweshereko nk'oku empiiha ziba obweshereko kandi omugasho gw'okumanya n'obwengye bw'okurinda amagara g'obwine. Yetegyereza omurimo gwa Ruhanga. Noho wakubaasa kugorora eki yakiikamize. Aha izooba ery'okuhiirwa oshemererwe n'aha izooba ry'akaba oteekateeke ku Ruhanga niwe yabihangire byombi ngu omuntu atarimanya ebiro bihaho atakiriho. Ebyo byona nkabireeba omu biro by'amagara gangye g'emfabusha. Hariho ohikiriire obufu ahabw'okuhikirira kwe kandi hariho omubi ohangaara ahabw'obubi bwe. Otarengesereza okuhikirira kandi oteehindura omunyabwengye orengeseriize. Noyendera kikwereetera okufa. Otarengesereza kuba mubi kandi otaba omushema. Noyendera kikufa obunaku bwawe butakahikire. Ni kirungi okuhamyaho kimwe n'ekindi okutakireka ahabw'okuba orikutiina Ruhanga ryaruga gye omuri ebyo byona. Obwengye bureetera omunyabwengye amaani okukira abategyeki 10 abari omu rurembo. Buzimazima tihariho ohikiriire omu nsi okora gye atashiishe n'akakye. Kandi otarita omutima aha bigambo by'abantu nyensi otakahurira omuhuku wawe naakujuma ahakuba niiwe noomanya omu mutima gwawe kingi kwokyene abandi. Ebyo byona nkabihamya ahabw'obwengye. Nkagira nti ndyaba omunyabwengye konka bwamba hare. Ekyo kirahare munonga okuzimu noho wakubaasa kukizoora. Bwanyuma nahinduka naamarririra omutima gwangye kumanya kucondooza kusherura obwengye kwehanuuza ebintu n'okumanya obubi bw'obushema n'obushema oku buriiraro. Naagaruka naareeba ekintu ekirikukira rufa obushariizi. Niwe omukazi ow'omutima gwe guri omutego n'ekigoye kandi n'emikono ye eri enkomo. Orikushemeza Ruhanga niwe arimukira konka omusiisi ogwo mukazi aryamukwata. Omuburizi yagaruka yagira ati reeba eki nikyo naabwine ahabw'okutaine ekintu n'ekindi ngu ndeebe oku birikwingana ekyo omutima gwangye gusherwire kingi konka ekintakareebire. Omu bashaija 10 nkareebamu omwe konka omu bakazi boona tindabwinemu n'omwe. Reeba eki kyonka nikyo naareebire ngu Ruhanga akahanga omuntu agororokire konka abantu bayesherura bingi ebi bayegunziire.